Amboge sai. Meyonga sai. Sai mbok. Meng maye. Mbombo masoki manjami. Indapi koko i. Ban sebele song some timba. Binigara bilen. Bimbenge tobo tobo. Loktayem bambombo. Boy yomen lel njok. Ndigli band. Yomen lel njok. Ndigli band. Lelem ki mbombok. Iyom yengi mbombok. Ay ndik mbok. Ndik mbok. Amas mbok. Ipe ingi mbombok. Itabi. Itabi. John ingira yembombok. Unke habe yeng bitel bipe. Unke habe yeng bikono bipe. Nile teli pe tole kondo pe yengi yong itabi. John wambombo unke uka yeng bikono bipe. Unke kayen bitel bipe wa yibe li bak jong limbombo. Wa yibe ki. Wa yibe toy ki uyi. Ton président de la République ambol bembombo. Ton président de la République ambol bembombo. Ndi Muraya yila président de la République. Hey anka yongungu. Anka kale bambombo baka sayamye. Ngara ambebu wayo, ngara maimu ngara wayo mboro. Leba tep wara president. Hey anka yengu. Anka kaleba mbombo basayamye. Anka kaleba mbombo basayamye. Ngara ye président de la République. Ayendik yunge mwi ngara mwi mi mal mbale heavy. Bala gongo yegleki. Mbale ki ukanol boat. Bo batolo, batulu besingi. Duwa mbombo konano. Borban lobos, borban sobo ba yila président de la République. Bo wesaya bo. Weka yenki ba itel wesaya por le baba. Wan yibe ni bak jong. Njona kamente umuraye mbombo. Abake chef premier, deuxième, troisième degré. Même quand nous avons été habés. Nous avons été habés. Aïe beli bak jede mbombo. Ni le what ay chef traditionnel ay mbombo. Ni le mbombo wat tradition. What angeka tradition angeka mbombo ay mbombo. Ben c'est chef premier, deuxième, troisième degré. Bah t'as chef traditionnel. Bah bourban gomen bah auxiliaire d'administration. Qui est appelé sous-préfet. Ou un bombo. Ou qui est chef premier degré. Ou bah qui est le sous-préfet. Ouais Jong. Nga mentem bombo aka job mbang tira. Wa ayi habe ki yomambo. Ñu ba ki président. Ba président a yengi mbombo. Mbombo kambon ke mbang tira. Bombok ye muraso ayen beli bilingam. Mbok ye muraso ayen beli bilingam. Labe luk mongo ma ngeli yara. Yembok bang imbang tira. Wa yeki wa yendem. Wa yendem. Nyangara yendem utabe nuni tabe nuwa. Wa yeniki utabe nuni utabe nuwa. Mbok yar yo yeki ye politique.
Ye yom be ni sebe politique. Ni la politique. Bakana ban kobo yola ki la gestion de la cité. Halaki bok ning burba bina. Bok ning. Jon mbok ning iman basa. I politique ni long bi Afrika ba nongol. Ay yanga mbok bakana ibablo ba yek saga long. Bi Afrika le baka nongol yo. Bakana bablo ba yek saga le long bi Afrika baka nongol mbok yap. Inyu bembel bes. Imbok ne nongol na. So bakale mbok ne bakala ba loba yek saga bele kanongol. I politique ne itabe lam. John so ban seyo ki mbang tira. John wa mbombo ugwebe jam imbang tira. Bon maleb ni mo ma wang na be malebi si mongi. John Mbombo alamayi telye bo banke be mbok ngi mbok insoni mbombo yele ki mbok wo bandabe be koko la bok ning ndabe be koko no na kan mating mbok ani ga mbok ndabe be koko le ndabe be koko inongol njay lolombe njali tesip njali mbok yom ni beli sebele me kip magwe me ki to vote me ga vote beto me ga tep beto me temo wo car ma tep carte d'électeur car king me go be car king carte d'électeur me go be yo me yibe to lawa he wan bon se screen me yibe me go be to ngong yi he ban bon se screen ni le di benga be me bo yong sari yong tulbe nduk bene di be ga be me bo man ba sa porok mong wa hak mangal podok mong wa hak mangal nganda ye bon ibe mbok boloni yor mbombo ba gwele basa nganda nkale mbok njozbe ngomin di ngomin yo juha mbok nyela mbok ngomin njoz mbok ba beni kale mbok njobe ngomin beni ni laki ngomin yo njoz mbok nyela mbok ye mamben jon man kale ki uyi mamben mbok bo yimbok ni mamben yimbok ni matingme wad ni mi habenjel yimbok ni matingme wad ni mi habenjel jon mbok ye mamben imbang ti kanu bakara ba yek sakable kanu ya go me mamben mer man jos mbok mer man ki haben ni mbok Constitution Cameroon ba bon ba sa ba chilayo man ben ma ba mo so ba nyo bang ki ha man ki ha ni mbok John abambombo ni li bak di nan i yengi nan i tabe ndik mbok yong yengi nan ndik mbok yong yengi yes ndik mbok yong yengi yes i ipe i tabe
yon pengi mbombo itabe John wa mbombo unke kayengle bana bit tel be unke kayengle ki job bang tira unke kayengle ba chef premier deuxième troisième degré wani bel bak John mbombo kare mbombo eki no bayo ye souverain